Winayan kuno po nga hilad jalan tongod, sira do nakarikot to hilo, iswangga tindalanon, oh, o singga po timpu, lebih kurang 4 jam, talo na bo jam bo, man ko piyo. Nga intay kum pukul 9, karikot pukul 1, singga po timpu ka. Nga iri ni kamo na burus git, karikot to hilo tangaralan, nuna hula-huli dit ekziah demine wayad hilo jalan tongod. Ay, di ko piyo. No, di ko piyo hot kaulo nila tumine wayad diti kaginawa ko. Kakasupay ko nga jikon tumod di siya hikarita daod. Hinggo pagadi milo nagantung. Nagantung kangkum. Nagantung kasya. Tokom omulok pakaulun. Negitan ko hit ay tali do pamagayat. Gayato ko siya. Sairat na nagayat. Iho katuguluhom iya hilad dahuri gayatan tiya kangko. Inapohit timpuno no nga iya disusuay nakapurimanan ko bo. Ni kamangintang kapit tangolun nga iya paisusuay ni sid kita ko. Hingga diha pamagayatan iti hitid gulu hiti kangko. Hila susut kasyo. Hila susut kasyo nga ama di siya mo'y susut iyo isuhun. Ay harum mo ti pamagayatan no. Dia haluang iti panatan pamagayatan may dain tangay hirid it pangidudet ay pangidu idit tayarem haro diri kangko. Ay so diano kasyo. Nga ay apuas ginawa ko. Ngoyo kuno di onwo. Diati kangko it posaitan. Kasyo. Panato ko. Posaito it tali. Kada may poswang o giar, papiriyan no po giar kangko siya. No boras kunod iya di poswangan lagi siya giar, kalapas kago hitali. Dia burutak to mo, di madi ulakan. Dadi ngundi siya posaito ko, karikot ako no padhirid di siya gi. Kay rikaw no pa isi dirik suang karitaan no mati lumintuhon. Impi rohdet ay gayatan ko isyom. Amo na siya lumintuhon. Ano may intong-intong iyoho no may patay di tali mangidu kago. Alapas ngon patay do. Burutak patay kapain kuro. Saraw ko di mantong kiaday. Tang kiadan na po mimanggot ani siya kauli. Modop ni siya diri lah. Nga sorohon po kagod. Suway ta kabugatid. Ihati it. Kamuando kapuri mandot. Harhot. Lisih kumatulun sa pitulun. Kailah takalot. Right ko pelayanan na kinorohingan. Kasih karunia kinorohingan. Nga ilokasyanan. Sorohon. Kunugya kagod. Iyoho na padihot. Ay iko kaing kakatan nila tulun nilam. Tok mimanggot humarap. Nagyad. Panghupan kaginawa ko. Andado ko di. Nga iri ni taaramay. So ira gayaton, ay siya lumintuhon. Iho, no ngay may pasahit, may pangidu. Katindal, ngono kago iduo. Tidak apa. Kaubasanaan iti iyod nun. Adi ti iyod di. Karikot, katindal, di dihirid. Rikoton, ihirid aspal. Undorang ako dihiri. Saya minundorang ko, undorang ay siya.
Um, pasaraw kuno padadi nga man kuda ka pisyo interview, papasangan kulo kamera, video kamera, rek man ku rakamo, man kuda siya interview. Oh, hingga taden no paingkuro ko dot nakuro tuminay kawaya dahiti. Kay kailod iya tiralan. Unsay-unsayan nagitiralan. Iya dadit saro ko ba? Nuno dihot pendapat nu tiralan, nuno kapurimanan nu. Nga lumintuhon, kori ko tahiri nga, siya lumintuhon. Mantado po no kasuang kahiri karitad inuman ko gaya tam, lumintuhon, gisam mo na kari katahirin. Ay, osa nung aralan. Nga ina pa itakap ako kay mayan nga, minangon sikaw pa nga mo. Tok, iyo ho, no padadit, iya di kapiat, hupan na di tokay. Hara-hara na papasunduran, manhak ngay ako tusin. Tu, iya di, nagay ko basan ka di isa pangon sikaw. Hara-hara na pasunduran. Makiano ngay ako dan numbur telepon, muhot ako hinggo, tada no hinggo ngayon no. Mau boros nga ako na tokoy. Ako na po di anak kasupanam hiti-hiti ako nakanta. Di kana dad, iya dadi do ginawo. Nga hingga na gidid, lintuhon ako ham, ukabay siya hot ay saramin daw. Iyo ho, nagidi mo boros at tok ako na po ya nakasupan, hiti-hiti kan hila-hila kana dadi modop kangko. Iya, kaano po siya. Hingga ulian no, hila sandakan ay iya na di kapihot papakamuha mo sandakan kag ginawa ko. Tarima kasih po nga ay so ay. Um, Iduay ni gidalahat kom mimbulay nga hindi ginawted di akani ko it makiuramaturamated di ba nga mim mimbulay nga ni ginaw iduay ni gidalod di kanda di tanak wago nga harekan ta tadi di sumandak mo. Um, ilo na lot iso no pohot ipagilitan ni lot cabaran dati ti papaindalan iti lisih da kinarahingan nga iri no nga iri. Miagalit tokoy otorimo. Ako ni ko otorimo ri nga tulun gatangon it panguhupan dati. Atumbayaan ako dat iso no pakakuaan dat iti kaboboyhon dati nga ay kapuriman tokon no dat harolo ko mo yon dat tinggi diri, tinggi hati dati lolo nga mantad ko kapuriman dat tulun gatangon da sumono iti pawonsayon to ko mo. Paduli na tulun da suway ka. Konpiando ko iya dadi ginawno nga kita tulun dat iya di. Tu ako di mamaduli tulun da suway. Tulun da suway nga ay mamaduli diha ka daw. Mimbulay nga ni ginawod kago na pohom. Minta maaf lah kana di hiri na matit. Umbal pa di kago hitambalot kasyo. Ay otopot ti madi na tulunin do kasyo. Denu kumanod otopot kangkum. Ako ni madi ko minagidu isin do ako ni madi ko pinanakaw siya no korita kanu siya ay say madi painsuang kahiri korita daw ibarang ko tao sonong tay ko sigog kadi dat panculik ko paingkuro ngahiri na din hoy ka ginaw mimbulay mo ti ginaw ti di haron no kita kun pakaguri mayad hilo kagum ako naman gayato kada di ginawa ko. Siguro kay minagidud ginusa pulis ko, mimbulay na ngay ginawted nga kauho imo tigesin numan ko gambara ikarita nga ako po nakasiyar hilad Facebook popoylad tok egzia nun dahat paborosan ko didiri
Raja Jalan Garabol kan deui ngaginayati mah. Jadi ilona let hara timput-timput ieu tina pentingna ai tercabar papaindalan di lokomondet ai lisih da kinorohingan kumatulun sapitulun. Om ina pakaguhit suai ko kapuriman tokot tiadi nga mun tokit inawayaan ko di nga hare borosot okon na poko iyo ho ka. Nga nakaboros ako yung matigat tiadi kumadis yo. Ako na po ya nakasupanom. Ako na po minayad hitim hiti-hiti kan hiti-hiti kan no modop kangko. Hiredi kagwit it hari iya didi takurid koin so somok dila dan rogon dan okon na poko iyo ho ka. Nga borosan na pod yaw na matunaw to sa kinarahingan din ay minanalamat ti siyo ka. Nga muntok na pod doho ka purimananom o kani ka harakomondet ay mingkawas sa ginawa kud hilo nga ay sorohon umbalan kuno mamusorod mungkin da iti nohot rencana kinarahingan montok doho. Minanguhop di siyo. Hali piad ay siya minangon sikaw ko pengkuro. Kumuindua kuno pengalaman dat itit iati. Kumuinsan na po nga minanurong ka karita. Minintong pa dia seran nakatindali karita. Minintong pa dia nga amo. Dawlo na gidi mongon sikaw nga tok kuy mo tidanay mayaan. Nga ako ni ko maki intangin-tangan to kad diri bo. Ako ni ko manuh to kad intangan to kad tulundet iati na ipoy maha-maha dahilo. Nga memang kapain tapot to kad papaindalandet pelayanan na kinrohingan. Pengkuran pa awayan nga ilo na nga iot cabaran-cabaran dati lo bo. Man to ko paindalano pelayanan na kinrohingan nga kada to kad na pumusarod. Oh, iyo ho na pay lobi-lobi ka. Iyo ho na pay maha-maha. Pain sul-sul. Numanto ka kagu pohondo mo maya dat ayat dati di kasuabon na bayno. Dot man to ko pamuhandam hinggod itinupot paindalanon dati nga okon ko montok do kaposien dati sendiri nga montok do kinorohingan kapiagal kapiontok di katumbayaan di pinatahak kinorohingan kumadati. Nakuroh kakuaan no po nga insanan to kanupot tihom no kadusoh nga ito ko natagakan to kod ko bontugon do kinorohingan. Iswangga rumah buka talu ayat 23. Aiso o kamuyan da tulun dat ayat nakadusod atapot kapiyo ikanu poponsed o sonong suway ko mantadet panghupan da kinorohingan. Ato ko kanu mo magampot dot kabontugon da kinorohingan nga nanuan to ka kinorohingan dot kasiwatan idi nanuan to ka kasianan gisom bakano to kod popoburu nunuhit o sonong harodi kasapan harohot kemampuan dati da papaindalan nilot ay ralan-ralan dat pentopot itaguangan da kinorohingan. Jadi saira no pod harohot ay aralan toko da papaindalan da pelayanan nga painsaduo na dati lo kapurimanan dat iyo ho no pay maha-maha iyo ho no hot pain lobi-lobi kayo lo ka. Nga mana dati igitay ikapurimanan da ina pay paindalanan dati di nga
mentok kabontugon da kinorohingan paingkuroh na pasakirad iya at milo-milo nga mangonsikaw takad mantadot ti tahak kinorohingan kumadati o moydah da ino pohit ti tahak kinorohingan di nga akon ko asilid iso ikakawasan da ginawa dati nga asilidad iso ipagihupan dati montok kapalayanan da kinorohingan. Bah, miagalit pohitiyon tokon nati pelajaran dati kasuabon da bayno. Konsiko mantadot ti tahak kinorohingan kumadati ay laan toko dot ay ilo piat papaindalan toko dot pelayanan da kinorohingan nga haro timpu-timpu dot iti kakawasan da ginawa nga kaintalang no gikadaw. Haro no gin da kanta-kanda ino pay kakawasan da ginawa di nga o silid iso it ay pagyaduhan da iswang ga gereja kakausan kapag ikaus-kaus mantadot kapurimanandot iho no hipain labi-labi ko pay maha-maha irine momonsed mumbal nundad iwakon nga main na podo kayo to it nga pintar-pintar kanda dit wakon dot kumahusan doh. Jadi konsikaw mantadot kapurimanan datid kapagihupan dot papaindalan da pelayanan hinggoh na pohot kain kokoton dati. Sarhon na dati dot irogon nga amati mundorong demoy pamaratu dati miagal na dit ay minamaratu isya di hawa moy dad iati na po nga kapuriman dot ay pay maha-maha pay kagumuan nga mantadot osili nagid iso ikabontugon so it kapagihupan datid montok kapalayanan kinorohingan. No misisa takad iswang sambayan. Kinorohingan iswang surya konsikaw dot kasuabon diti insan pakagud numanuyahay unsubo moy do kanuyahay papaindalan dit korohian no kapiyentok iti tahak no kumadahay inggod insana no pay hati nga harohit mila dahay paindalanon haro kamampuan dahay nga painsadua na dahay ikapurimanan dit ay pay maha-maha kamantado kagumuan gisombo haron do kasumbungan dahay mentokot tulundat suway nga ino paday kapurimanan dat ay pay maha-maha mantadot ti tahak no nga osili nagidad iso iberkat iswang da pelayanan gunoon dahay mentokot suway kain samok rumikat kumadia. Yahay tulun da ngolomok haron no pay kapurimanan dat mintalang kumiagalidi nga kada pologosod osilid iso kasiwatan dirogon dot magampong kat kapasian dahay gisombo irine mangigi tokoratuon nga pologosod na dad osilid iso akabontugon lobi pon na mentokot pelayanan da kinorohingan. Tadaw do bayno konsiko mantado panghakan no iswang tindalanon kapasian nagi buru-buruan dahay gisombo kapiruba kagoy haydot kasuabon da suab iswang timpo da miagaliti. Iti nasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Bahom hinakopo kapiruba to kakagud kasuabon da suab.